Murimi wa koa uria kinya niwe mwerekeri wa New KPCU Charles Rentaugo na ariritie kigomano gia kawa kiria gikwirigirwo kuthithikira nja kaunti-ini ya Meru akiaria augite muchemano juju batere kwithura jwa asiasa batongeria ake babati kumenya mantu jegie kawa indi jo batere kwithirwa juri jwa arimi bakawa bobongwa na arugite arimi baba nibo babatere kwewa kanya kwariria mathina na mantu bakwenda jathithiri wa kimera gia kawa kenda gugiokiria nkuruki indi muchemano juju jukanenkerwa asiasa. Charles Rentaugo ujikene moja mukarimu na inyane mwerekeri wa KPCU na ina humility na kuga muchemano juju munini omutongiri omugongo rwegi mantu kawa ndene Meru antu baraba buri kwewa wakanya kambere kuthoba kiaria ni arimi mantu ja muchemano juju jite Meru jwa Kenya nsima jwa kawa jule TDP deputy president wetu Kasagwa na ndi uria ndingiromba antu bakainjaki muchemano juju ya bate arimi nondu bukira ki na bata mono itumenye thina cia arimi tumenye imbi thirikari umbotonyera igatethia murimi ti kwaria uria urimi bukari jabara bendene mono bamenye murimi ni imbi kwendekana kenda atetheka na ni thirikari kwenda twarego kwaria nteto jeu ageta ari ni atongeria ni anene utukaria achietera na buka tigwa twira mu thirikari te kuthithia ni muntu uri obere mantu jongwa ri nuriku awite kwenda thine nyingi iria rimbo kurukira kimantu jego rimbo kawa na kire kwendekana ndi ni thirikari twekinyirio ntububu nikana thine jomba kuthira na ndi jajaure no kera thirikari kwi mantu jajareo jomba kuthithwa vijana bigatonya ki urimi bwakawa no kabera na inyo tuwiji utueja kuthithia buria uketa ki society imwe cia thine inya minanda ni agito kangire no kera thirikari minanda ya ma society ni alakanire batumba ku reform kairi no ndo bakwaga mbeca no kabera no wiji nyong nende ikwerekane bare ito bewe ndi bwega ibete bere thirikari no ndo Kasagwa na thirikari ni citanirite gutethia kawa na nande nio no mwankairwe ni antu sasawa para bakoboneria bwabera ora bugara thirikari wakera menya no gwikathithia butigwa bukira umu thirikari utigwe thithia so ito ibetikirwa antu kuruso arimi bongwa bakawa para baije mama society betwe nyama chamani twikie proposal thirikari thingatire no nandi bwendie bwakawa bureo productive kwithura kwina productive kwina system yegwe kutuma arimi bali makawaga kaingi ndene Meru ndene Kenya amno bubu awito tikindu ja cartel kindu kira kiro ndene Kenya ni mutaratara jwa jweki jwa kwendia kawa akiwa ndubu kejo chinchwa antu baba ingi bagia wiru bakwanda kawa no ntukakethwa kena mbeca katero twa ketha kawa kega na twali makawa kilo injega katero murimi agwita katero wakinyara ke market thirikari jukiendia kawa kana ithithio ya thithe gwegitara coffee bond kana inenkereketho union icietu no cieku nambi ithithwe mipangirio iria yumba kutuma kawa kathika Meru gagaikua antu amwe kakenderuo kale amwe na mbeca ikonekana katero tigingi ara weta auction tu gwatuikaje kawa karingerwa nkengere gwetu yekatule mikurera andu menya nkengere bara baringairwa nkengere bara bara mikurera maruni na ndika wagetu nako karingairwa nkengere katule mikurera maruni so system wewe nitwe ni system katero system itwe ibangwenge iteuirio tukareja Ethiopia tukareja Uganda tukareja Tanzania tukareja no tubatu miaka 80s 70s twari number 1 in Africa ki coffee production ikiripotera uru weekend bitamuthuri muriuki